ikaze nanone muri update sha aho maginga ya ibintu bihinduye isura ni ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, aho mu mujyi wa Uvira hari inama y'igitaraganya ihuje abarenga 200 kandi ibi bikomangirizwa ni mu gihe ibi byose biri kuba mu Minembwe n'ubundi off target ari gufata ikibuga cy'indege hazindukiye imirwano karundura ndetse esahi ikavumo birakaze ni mu gihe kandi umuhanda umanuka Bukavu Uvira warangije gufungwa. Niki cyabaye? Ni yihe gahunda n'uwe mugambi uri kubera muri biriya bice bya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo? Karabaye rero nta kindi kinzanye muri izi update cyashya ni ukugira ngo usobanukirwe uko situation imeze. Ku murongo wa telefone turi bwakira umuroko informa uherereye muri biriya bice atubwiye idonido uko byifashe. Nyemerera rero minota mikeya atuze turebere hamwe update nshya n'ubundi nkuko mubimenyereye, turebe uko situation ihagaze. Byinshi kuri ibi rero nta kindi usabwa ni ugukurikirana ino minota mike yonyine ukamenya akantu ku kandi ano masaha uko bihagaze ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Nyemerera nku shimire nkwifuriza amahoro y'Imana wahisemo kubana natwe, kandi nawe kitwumva bwa mbere nta kindi usabwa ni ugukanda kuri subscribe, like, share bityo ukiyongera mu mubare mugari w'abanyamuryango ba Kigali Real News. Nyemerera rero mbanze nkwifuriza amahoro y'Imana kuri uno munsi w'Imana tariki ya 22 z'ukwezi kwa kabiri 2026. Uyu ni umunsi wa kane agahenge tukumva nk'umugane. Gahunda rero icyazanye abayobozi muri komine Kavimvira harani mu mujyi wa Uvira n'ubundi nuwo guhiga ndetse no kwibutsa abari mu mirongo y'imbere cyangwa abari mu buyobozi mu bice bigiye bitandukanye uburyo bagomba kwisubiza ibice byose bitandukanye ndetse bikaba byara konfirmye. Ku murongo wa telefone mbere yuko tuvuga icyazanye abayobozi, reka tubanze updating aho imirwano iherereye, ubundi tugaruke turebera hamwe uko situation ihagaze. Ese niki cyabazanye, niki cyageze, turebera hamwe uko gahunda yifashe. Ku murongo wa telefone ni munyemerere nakire Bwana Bizima. Bwana Bizima, waramutse neza? Aramutse neza. Igitondo cyiza nanone. Yego kuri twese. Nubundi duheruka kuvugana mu rukerera ibintu ari ibicika maginga yabyifashe bite ku butaka bw'iki gihugu bukomeje kuba isibaniro? Birimo ni imirwano nk'uko bisanzwe mu duce dutandukanye nyine muri Nord Kivu ndetse na Sud Kivu, kuko bose ni impinduka zisa naho ziri kubaho zikomeye mu bitero biri kugenda biba mu duce dutandukanye hirya no hino, bitewe n'imyanzuro FARDC ifite yuko yihaye intego yo kwisubiza ibice yagiye itakaza bigenzurwa n'umutwe wa 23 ndetse n'igice cya Minembwe kiganjemo twirwaneho. Mbabarira rero ubanze unyemerere mbere yuko utubwira uko bihagaze, tubanze tuvuge ku by'inama yabereye muri biriya bice bya komine Kavimvira ni hari n'ubundi mu mujyi wa Uvira, aho Guverineri Jean-Jacques Purusi yakomatanyije abasaga 200 bo mu buyobozi cyangwa bo mu nzego zitandukanye muri Nord Kivu, aho yararimo atanga ubutumwa yahawe na bwana perezida wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Antoine Felix Tshisekedi Chilombo, aho yavuze yuko n'ubundi mu byo bakora byose gahunda ari imwe yo kwirukana 23 mu bice bigiye bitandukanye byose kuva Sud Kivu kugenda ukagera Bunagana, aho bari kuvuga ko n'ubundi bagomba kubirukana bakabasubiza mu kirunga cya Sabyinyo. Bwana Bizima, nyemerera utubwire uko situation ihagaze ndetse nyuma y'uko iyo nama ibaye, ese niki cyahindutse mu mujyi wa Uvira ndetse no mu tundi duce tugiye dutandukanye two muri Sud Kivu?
impinduka zihari nta mpinduka wavuga zihari zidasanzwe kuko ikiriyo ni imirwano. Kuvuga mu buryo bwo kwisubiza uduce batakaje, uriya ni guverineri kandi aba yenda atangaza amakuru aba yahawe n'inzego nkuru zimukuriye mu gihugu cya FARDC, ariko ikiriho kizima cyumvikana ni uko imvugo cyane cyane zijya zibaho ku banyepolitiki, ariko umenye neza yuko hari isasu rivugira nta munyepolitiki ujya uhakandagiza ibirenge. Rero ibibera mu mvugo n'inama ziba hirya no hino, zaba izo mu buyobozi bukuru ndetse n'ubwo hasi, ni ikintu gitandukanye n'ibibera ku rugamba, kuko icyo umuntu areba gishoboka ni ziri kuva mu ntambara, iziri kuba hirya no hino nizo zaguha igisubizo cyo kumenya ko ibyo yavuze ari ukuri, ko kuhisubiza bishoboka cyangwa se wenda byananiranye bijyanye n'imirwano igenda iba hirya no hino kandi tukabona umusaruro ifite. Rero ntabwo wajya uhagarara ku magambo yavuze, ahubwo twareba ibiri kubera mu mirwano hirya no hino, kuko niho tubonera igisubizo cy'ibiri kuba hariya, kuko urabizi neza aho abivugiye impinduka zimaze kubaho kandi n'intambara zibaye muri turiya duce hirya no hino barabigerageje nk'uko yabivuze, koko urabona ko yari yavuze ikintu cyari umugambi, yari yahishuye wa nyawo ko barafite intego yo kwigarurira biriya bice, ariko urabona ko intego zabo zisa n'izakumiriwe bitewe n'uko batabashije gukora ibishoboka byose ngo babashe kuba bakuraho M23 na twirwanaho mu duce igenzura, cyane cyane two muri Sud Kivu, kandi ubona ko ariho imirwano yakajijwe cyane ku rwego rwo hejuru. Ariko ndakeka kubumva amakuru bose bakurikiranira hafi ibibera hariya, nta gisubizo cyiza bari babona kijyanye n'imigambi bari bihaye. Bwana Bizima, imirwano magingaya irakomeje, ubu ngubu iherereye hehe? Situation ihagaze ite? Imirwano muri kano gace aho ivugwa ni igice cya Minembwe gusa muri utu duce twa Sud Kivu, kuko ahandi hose ni ibiri gusa naho bitegurwa mu bijyanye n'imirwano bategura hirya no hino, ariko ubu imirwano aho ivugira n'ubundi ni igice cya Minembwe, za Kwezero ndetse za Karingi, Karongi, niho hari imirwano guhera ku munsi w'ejo. Ubona ko ibitero bimaze iminsi igera muri itatu isa n'ikurikiranye byari bikomeye cyane kandi ku rwego rwo hejuru. Ubona ko ku ruhande rwa FARDC bari bafite umugambi wo kugira impinduka zikomeye ziba aha ngaha, kandi byasaga naho byagezweho, ariko habayeho akantu k'ikosa nyine ntabwo kajya kabura ku rugamba, kandi niyo mpamvu iteka ryose ubona habaho gutsinda no gutsindwa. Ku ruhande rwa FARDC bakimara gusa naho bigaruriye uduce twinshi cyane muri utu tuzengurutse Kwezero ndetse na Kwezero ubwayo, kuko byari bizwi neza ko bari bamaze gukuramo ingabo za twirwanaho ndetse na M23, ariko habayeho ikintu cy'ubwirare cyo kuvuga ko bakeneye ikiruhuko. Urabona iyo umuntu afite ikintu akoze kidasanzwe, wowe wiyumvisijemo ko bakwiye kugira isaha y'ikiruhuko, ariko ikiruhuko bihaye bivuga ko cyabaguye nabi cyane, kuko ubu kuri uyu munota w'izi saha tuvuganiraho igitondo cy'uyu munsi habyukiye imirwano n'ubundi isa n'isubukura yabaye ejo. Bivuge ko barashweho bikomeye cyane muri pozisiyo bari barimo cyane Kwezero, bivuga ko bari bamaze kugezamo ibikoresho imbunda ziremereye cyane z'Abatanzaniya, ndetse ko harimo n'ingabo nyinshi ku buryo bushoboka. Ubona ko bari basa naho bafite amabwiriza mashya yo kuvuga ko ari ahantu bagomba gushyira imbaraga zikomeye ku buryo nta muntu uzongera kubakura. Ariko amakuru ari nuko bivugwa ko barashwe bidasanzwe, batari biteze ko bashobora kuraswa muri ubu buryo, kuko iteka ryose bari bamenyereye ko bakurwamo n'abasirikare mu bihe byatambutse mu mirwano yagiye ihabera, bakaraswa n'abasirikare bisanzwe ku butaka, ndetse bakarinda iyo bavamo ubona ko ari ukuganzwa bitewe yenda na pozisiyo z'ubwinshi bari bafite cyangwa ari bakeya muri ako gace ka Kwezero. Ariko ejo barashweho, ndetse n'iki gitondo cy'uyu munsi mu gace gasa naho bari basa n'abasigaranye, biravuga ko barashweho amabomba akomeye cyane batari biteze ko izo mbunda ziri hariya, ndetse n'amadrone nabo babaye nk'abishyurwa icyabo bakoze mu gihe gitambutse.
byanabaye nk'ibibatera ubwoba mu buryo batari bazi ko M23 twirwanaho bakoresha imbaraga z'umurengera ziri kuri ubwo buryo, kuko ntabyo bari basa naho bamenyereye. Rero babashije kuba aha hantu bahavuye nabi cyane, bivuga ko bahatakarije ibikoresho ko byinshi byatwitswe birasenywa ku buryo bukomeye bitewe n'amabombe yaharaswaga, ndetse abandi barahagwa bikomeye cyane. Ubu ni ahantu wumva ko ku bantu baba basa naho bari mu mayira y'icyerekezo cy'Ipwezero ndetse n'izi nce za Karingi na Karongi, bivugwa ko imirambo iri muri utu duce ndetse n'iyabashijwe kujyanwa ari ibintu bidasanzwe, ku buryo utabona uburyo ki ubihisha cyangwa ngo bikavaringe nk'uko bari basanzwe babigenza, kuko bivugwa ko hari amakamyo agera muri 6 yabashije gutwara imirambo mu gihugu cy'u Burundi, kandi bivugwa ko batigeze habaho kugenzura ngo aba ni bande, ariko ni ingabo zivugwa zavuye muri ibyo bitero cyane ni Abarundi n'Abatanzania. Bivuga ngo haraza kubaho kubigenzura neza uko bageze i Burundi mu buryo butekanye, kugira ngo bamenye ngo aba ni Abatanzania aba ni Abarundi. Rero ni igikorwa gisa n'icyabaciye intege cyane, kuko ubona ko hari ikintu M23 yabaye nk'ikora kidasanzwe muri kano gace ka Karingi ndetse na Karongi. Bivuga ko habaye gusubiranamo ubwabo bitewe na drone zisa n'izayobejwe za FARDC zikaba zarashe muri utu duce, kandi tukaba turi kugenzurwa na coalition. Bivuga ko rero zikibarasaho bagize ikintu kimeze nk'umwiryane wo kuvuga ko bagambaniwe buryo kibarashwe, habaho gusubiranamo bikomeye cyane ku ngabo zari zihari, biteza ikibazo gikomeye ku buryo bivuga ko hari n'abaturage bo muri kara gace ka Murima bahunze rwose kubera ikikango, bumva ko ari ibitero bimwe bisanzwe nyine bishobora kuba ari coalition ibigabye muri ako gace cyangwa M23, bitewe n'amakompora yarahari cyane. Biravuga ko aba baturage bavuye muri utu duce kubera ikikango cyane cy'uko hashobora kuba hari ibitero bidasanzwe bibaye muri ako gace. Rero urumva ko mu Minembwe hari impinduka zikomeye cyane ku ruhande rwa M23, ubona ko isa n'iyashyizeho gasopo. Abantu benshi batangiye kugarukaho kuvuga ngo FARDC noneho ni mu bihe bitekerezo n'iyihe migambi n'inama bafite ubu kuri uyu munota, kuba bakozwe ikintu nk'iki kidasanzwe kandi batari biteze, bijyanye n'imirwano bari bamaze igihe bategura, kandi bumvaga ko intego bari bafite ari ugufata kiriya kibuga cya Minembwe, bumvaga ko bagikeneye mu buryo bw'igikoresha muri iki gihe cy'intambara yo kugenzura aka karere, kano gace karimo imirwano. Rero urumva ko habayeho gutakaza n'igihombo gikomeye, ku buryo ubona ko hagiye kubaho usa nk'utera intambwe usubira inyuma kugira ngo ubanze wige ku kintu kikubayeho. Rero urumva ko M23 twirwaneho muri aka gace bahinduye amateka, babashije kwitwara neza, kandi basa n'abatumye FARDC igiye gutekereza kabiri kuri uru rugamba rwo mu Minembwe. Yes, nibyo, ariko biravuga ko i Bukavu naho hashobora kuba hari imirwano ikomeye, bigaragaza ko hari n'umuhanda ku munsi w'ejo wiriwe ufunzwe n'ubundi umanuka za Kamanyora hose. Hari amakuru waba ubifiteho Bwana Bizima? Ntego ibitero nabyo byasubiweho, byavuzweho cyane, kandi uwamaye amakuru yavuze ko ibitero byahereye ejo, ndetse bivuga ko no muri gitondo cy'uyu munsi byumvikanye ko hari imbunda zavugaga n'ubundi nk'ibyasubiwemo n'ubundi. Ni uduce dusa naho ari ibitero byagabwe na FDLR, Wazalendo ndetse na Mayimayi. Bivuga ko aba bose bari muri iki gice cya Sud Kivu, ndetse iyi mitwe isa naho imaze igihe muri kiriya gihugu iri gukora ibi bikorwa byo kugaba ibitero mu buryo bahawemo amabwiriza na FARDC, bishyuwe amafaranga menshi cyane. Mbese ni ukuvuga ngo amakuru ariho ni uko utu duce twa Bukavu, kano gace kegereye ikibuga cy'indege cya Kavumu hafi ku ishyamba rya pariki ya Kahuzi-Biega, bivuga ko izi pozisiyo arimo zisa naho ibirindiro byabo biri. Rero bahawe misiyo ivuga ngo aka gace ni nka tasika yabo yo kukagenzura, bakabasha kuba hari impinduka bahakora. Igihembo baba barasinyanye amasezerano na FARDC mu buryo bwo kwigarurira ibice, ngo bakishyurwa amafaranga menshi atarabashije kuvugwa ngo hagaragazwe, ariko wumva ko ari
nk'ibiraka cyangwa imirimo myinshi iri kugitangwa ku nyeshyamba ziri hirya no hino muri FARDC yaba Nord Kivu mu buryo bwo kugira ngo babahe uduce babasha kwigarurira, bishyurwa amafaranga yose imbumbe nk'uko bayasezeranye, ariko mbere y'ibi bitero bahabwa avance kandi bagahabwa ibikoresho bijyanye n'intambara byose, yaba imbunda yaba imyambaro ndetse n'ibyo kurya bakoresha muri icyo gihe. Rero urumva ko iyi mirwano iri Kavumu yubuye yagaragaye muri aka gace, nubwo naho yari isanzwe isa naho ibigerageza mu bihe byatambutse, ariko ku munsi w'ejo ndetse mu gicamunsi byari ibicika cyane, ku buryo uyu muhanda uva za Goma ukomeza hano i Bukavu bivuga ko utakoreshwaga neza bitewe n'imbunda ziremereye zavugiraga muri kiriya gice, kandi ubona ko cyari igitero gifite imbaraga cyane cyabashije gukumirwa bigoranye bitewe n'ubwinshi bw'icyo gitero cyari gifite ingabo zitandukanye, kandi ni inyeshyamba za Mayimayi ndetse Wazalendo na FDLR, ariko bari ku mubare wo hejuru cyane kuko bivuga ko ari igitero cyamaze amasaha menshi kandi cyari kirimo imbunda ziremereye. Yes, bwana Bizima nyemerera turebere hamwe icyari cyahuje iriya nama n'ubundi ni uburyo bukomeye n'imihigo itangaje yo kuba hari abasirikare cyangwa abari mu nzego z'umutekano bongerewe amafaranga muri biriya bice n'ubundi byo muri Sud Kivu. Bivugwa ko Jean-Jacques Perusi, guverineri wa Sud Kivu, yavuze ko intego nyamukuru n'ubundi ari kugaba ibitero karundura ibyo agahenge bakavanyeho rugikubita. Nicyo twabwira abaduteze amatwi kugira ngo bamenye yuko noneho ibintu bikomeye ibi bibaye. N'ubundi uwo bita Hadija Labib, komiseri ushinzwe gukemura ibibazo n'inkunga mu muryango w'ubumwe bw'Uburayi, amaze iminsi aganiriye na Corneille Nangaa, aho n'ubundi yahuye n'abayobozi ba AFC nk'uko yahuye n'abakuru b'ibihugu byo mu karere barimo uwa Congo Kinshasa, uw'u Burundi ndetse n'uw'u Rwanda. Ni umuyobozi wo ku rwego rwo hejuru mu muryango w'ubumwe bw'Uburayi EU, ukomeje ibiganiro n'impande zitandukanye zirebwa n'ibibera mu burasirazuba bwa Congo. Akaba yarageze mu gace kagenzurwa na AFC abonana n'abayobozi barimo Corneille Nangaa. Hadija Labib yavuze ko yagiranye n'abayobozi ba AFC inama ifunguye yo kuvuga ukuri kandi yubaka, aho yavuze ngo kugezwaho inkunga kuri miliyoni z'abasivile mu burasirazuba bwa Congo ni ikintu cyihutirwa cyane. Inkunga igomba kubageraho nta gutinda, hagakoreshwa ahantu hizewe kandi hatekanye hazashyirwaho. Uru ruzinduko rw'uyu muyobozi ni ikimenyetso gikomeye ko AFC ikomeje gushinga imizi muri Kivu ya ruguru n'iy'amajyepfo, nyuma y'uko mu cyumweru gishize indege ya kajugujugu yaguye ku kibuga cy'indege cy'Igoma, ikaba yarimo abayobozi ba MONUSCO nabo baganiriye n'ihuriro rya AFC. Hadija Labib yavuze ko amategeko mpuzamahanga yita ku burenganzira bwa muntu, droit international humanitaire, DHI mu magambo ahinnye, agomba kubahirizwa mu rwego rwo kurinda abaturage b'abasivile. Ati ni inshingano isangiwe n'ibihugu byo mu karere. Natanze ubwo butumwa i Kinshasa, i Bujumbura n'i Kigali, impande zose ziyemeje kubishyigikira. Icy'ingenzi ni uko bigomba gushyirwa mu bikorwa vuba kandi mu buryo bwuzuye. Corneille Nangaa akaba ari n'umuhuzabikorwa wa AFC yavuze ko baganiriye byinshi na komiseri Hadija Labib ku bijyanye n'imyanzuro ikomeye ubuyobozi bwabo bwafashe mu bijyanye no kwita ku burenganzira bwa muntu. Ati twarekuye abana 41 bari mu ngabo za Congo n'abagore barenga 100 b'abasivile
ba FARDC na Wazalendo, kongeraho abasirikare 230 ba FARDC twakomeje kwicaho bakavurwa na AFC. Abo bose bari bafitiwe mu mujyi wa Goma, naho bariya abagore bari mu kigo cya Rumangabo, ndetse n'abariya basirikare bavurirwaga i Katindo ngo barekurwe. Akomeza avuga ngo tudashaka amahoro ni ikimenyetso twagaragaje cy'ubugiraneza ngo ibintu bijye imbere. Twizera mu bisubizo bya politike, ariko nibadushyiraho ibindi bitari ibyo tuzitabara. Mu biganiro Hadija Laibib yagiranye na Perezida Paul Kagame, yavuze ko byibanze ku ngorane ziri mu karere k'ibiyaga bigari n'inzira zo kugera ku mahoro arambye. Uyu muyobozi Bwana Bizima, urumva icyari cyamuzanye, bigaragaza ko uko byagenda kose hari icyizere ko umutekano wari ugiye kuza, ariko urambwiye ngo aho kugira ngo umutekano ugaragare bikomeje kuzamba, ndetse binahabanye n'ibyo leta y'Kinshasa ikomeje gukora. Leta y'Kinshasa ni iki igambiriye mu mboneza, cyangwa nk'umuntu uri kuri tere ko wambwiye ko no muri Nord Kivu ubona batangiye kugaba ibitero karundura bikomeye? Yego, intego za FARDC rwose nk'igihugu gisa naho cyatakaje ibice by'ingenzi, kandi bigaragara yuko ari ibice birimo umutungo kamere, ndetse bikaba ari n'ibice kandi bigari, ubona ko ntabwo Nord Kivu na Sud Kivu urumva ni ahantu hagari cyane ugereranyije n'ubuso hafite. Rero nta gahenge na kamwe baha twirwanaho cyangwa M23 umaze kwigarurira ince nyinshi cyane kandi ubona ko ufite imbaraga. Rero bo intego yabo n'icyifuzo cyabo nk'igihugu gikomeye gifite umutungo, gifite ubwinshi bw'ingabo ndetse n'abaturage, urumva bafite intego yo kwanga icyo kintu kimeze nk'ipfunwe cyo kumva ko umutwe ungana kuriya wavutse mu gihe kizwi ubashije kugera ku bintu bikomeye kuri ubu buryo, ku buryo babashije kugenzura igice kingana kuriya, kandi ku mukuru w'igihugu ndetse n'ubuyobozi bwa FARDC ubona ko aba ari nk'ipfunwe cyangwa ikintu kitabanyuze rwose, ugereranyije n'uburyo bawupfobeje bakagezaho bavuga ko badashobora kwicarana nabo ku meza mu biganiro byo gushaka amahoro. Rero urumva ko ako kantu k'ipfunwe n'umujinya n'uburyo bavanzemo kuba haza biriya bihugu bindi nk'u Burundi na Tanzania mu kwivanga muri iriya ntambara ku rwego rungana kuriya, nta bundi buryo bakeneye bushoboka uretse kumva ko uriya mutwe wa M23 ndetse twirwanaho bagomba kusa naho bawujimije muri kiriya gihugu, bikaba nk'amateka, ariko ubona ko byabaye ingorabahizi zikomeye cyane, ku buryo ubu biri ku rwego ku muntu ubyumva ndetse kandi uzanabikurikirana, ndabivuze yewe bitege ikigiye kuzabaho ugereranyije n'intambara zimaze kuba muri ibi bihe bitambutse. Kuba umutwe wa M23 twirwanaho wabasha kurezita mu bitero bikomeye biri guhuza ibihugu bitagira umubare, kandi birimo ingabo zitandukanyije ubumenyi zihambaye, burimo ibikoresho byo mu kirere bigoranye no hasi ku butaka. Rero aha ni amateka bazabona, kandi bigaragaye muri iki gihe ko uhereye kuri uyu munsi hari bube impinduka zikomeye cyane kuri uyu mutwe, ku buryo hari ikiri buze kubabana ikindi kidasanzwe, nabo bakibaza niba ari M23 twirwanaho bari gukora ibingibi. Yes, Bwana Bizima anyemerera n'ubundi update zo zibara gahoraho, uducukumburire amakuru wamaye yo mu gace ka Nord Kivu aho ibintu bikomeye, n'ubundi mu kutwapudetinga mu masaha ari imbere uze kutubwira uko situation imeze, kuko wambwiraga ko amakuru atuzuye. Ubwo nyine n'ubundi mu masaha ari imbere turi bwongere tukuvugishe utubwire uko situation ihagaze. Yego. Sawa, murakoze kandi mugire icyumweru cyiza.
yego namwe. Namwe bakunzi bacu bakadasohoka tubashimiye kuri uno munsi, ndetse tubifuriza kugumya kugubwa neza, wowe urwaye ndetse uri mu bihe bigoye, wowe ufite ibibazo bigiye bitandukanye, wowe uri muri zone irimo kuberamo intambara, turakwifuriza kwihangana kuko ibi byose bibaho, ariko ntabwo bigomba kuduherana. Ikindi kandi Imana niyo nkuru, kandi wizeye kwizera kugira gute kurema ibitariho. Reka tubifurize kugumya kugubwa neza ndetse no kwihanganira ibyo tubona. Imana ikomeze ibane namwe.